aerodynamics. Advanced technologies give it the edge. Powerful, controllable torque will set your heart racing. Welcome to a new world of riding. Dobar dan, pozdrav svima, pozivam vas na treći jubilarni moto susret od motokluba Freeriders Klis na Kočinjem brdu koji se održava 19. i 27.2024. godine. 19.7. nas zabavlja zabranjeno pušenje, a 27. ball breakersi i atomsko sklonište. Lokacija je u opisu videa i dođite na brdo Kočinje, tamo di party počinje. Vidimo se! Taram! Dakle, radi se o Suzuki Hayabusi 1340 kubika, redna 4 cilindra, hyper motor, dakle hyper bike. Nije niti super bike ni ništa, dakle ovo je nešto sasvim novo. Jako sam danas uzbuđen što ćemo ovo snimat. Ovo je stvarno nešto što se ne viđa svaki dan, što se ne može probat. Ja sam imao tu čast i jedva čekam ga sad provozat da vidim šta je ovo. Srce mi lupa jako, znači ovo je stvarno nešto bolesno dobro. Pa da malo prođemo i te tehničke specifikacije. Motor ima 140 kW, to je 188 konjskih snaga, naravno ugušen zbog euro normi. Znamo svi šta je Hayabusa, tako da tu nećemo puno pričat. Okretni moment 150 Nm, znači sad možete zamisliti koji je to snažni okretni moment, šta ja volim reći kamionski. 6 brzina, vodeno hlađenje naravno, kajaba ovjes, dakle napred i nazad, full podesivi ovjes, u to uopće ne treba sumnjat. Mislim da će ovjes biti ovdje dosta dobar, na to smo nekako i navikli. Napokon možemo reći da Suzuki naprijed ima Brembo kočnice, straga imamo Nisina. Stražnja kočnica nije toliko bitna za zaustavljanje nego samo prednja. Felge su nekako klasične dimenzije, 17, naprijed 120, straga 190. Sve skupa sa svim tekućinama motor iznosi 264 kg, što je pozamašna težina, međutim nekako to i irita za ovaj motor jer je stvarno ogroman. Jedan od rijetkih velikih motora koji danas uopće možete i kupiti. Visina sjedišta 80 cm, znači moće neko i ko je malo niži sjest na njega, neće biti nekih velikih problema. Ogroman rezervar za današnje standarde od 20 litara. Ono što je zanimljivo, dakle, što motor je stvarno pun elektronike, ima quick shifter, žiroskop, dakle može odrediti kad je uzbrdica, nizbrdica, kutove nagiba.
Znači ono kad se vozite koliki vam je lean angle, to dosta pomaže u vezi podataka vožnje. Ja nisam neki veliki fan struje, ali naravno da se to sve može isključiti i onda da se vozite sa pravom snagom, to jest ono šta ima. Još ako tvornički uklonite blokadu, onda to još bude i bolesnije nego što zapravo je. Također postoji parkirna kočnica, znači kad stojite na uzbrdici recimo 2 puta pritisnete prednju kočnicu i on vam upali, ajmo reći tu nekakvu ručnu kočnicu ko u autu i doslovno možete maknuti ruke sa kočnice, prednje i zadnji motor će stajati na bez obzira kakvoj uzbrdici ili nizbrdici. To je jedan mali interesantan dio svega ovoga. Naravno ima i puno modova vožnje, dakle može se namještati i user i ima traction control, anti-wheelie, kočenje motorom, znači stvarno ima bezbroj tih mogućnosti, znači dobijete ovakvu knjigu uz ovaj motor i onda morate listati 20 dana prije nego vidite kakve sve ovaj motor mogućnosti ima. Kombinirane kočnice, dakle da kad kočite prednjom da on automatski koči i zadnjom, znači baš ima sve u fullu. Također je zanimljivo da motor ima uljni killer, dakle uljno hlađenje koje pomaže za hlađenje ovog velikog motora moćnoga. Dosta je lik poklopljen, znači ne mogu reći baš izgleda totalno moćno. Možete zamisliti šta je ovo, ne možete u stvari niti zamisliti, vjerujte mi. Super su mi također i analogni satovi, znači tu je Hayabusa ostavila taj svoj old school gear i stvarno moćno izgleda, nema se šta reći. Lipo je to sve ukomponirano. Klasika, ovdje sad kao i kod svih modernih motora imam ove botune. Ono u stvari što me kupilo je ovaj dosta dobar zadnji kraj. Znači, sjećate se kad smo gledali onu recenziju od one druge generacije, kako je imala onu boblastu guzicu i onda nisi znao šta je prednji, šta zadnji kraj. Ovdje su to dosta lipo ukomponirali. Znači, stvarno pari staromodni svemirski brod. Svemirski brod, ali staromodan i dosta lipo ukomponiran ovaj zadnji kraj, auspusi. Možda jesu malo glomazni, ali mi iritaju za ovaj veliki motor zato što je sve to nekako dobro ukomponirano, aerodinamično. Baš sam oduševljen kako izgleda zadnji kraj. Ja bi doduše naravno uvijek izabrao bijelo-plavu kombinaciju, ali crna isto moram priznat da mu dobro stoji. Ja bi sad više prestao pričat jer vjerovatno vi kao i ja jedva čekate da se malo provozamo na ovome motoru, da vidimo šta kaže nova Hayabusica. I by the way, retrovizori su vrhunsko ukomponirani, znači nisu preglomazni, a pare mi da će biti dosta pregledni u vožnji. A ja mislim da je bilo dosta više priče i da bi bio red da se odemo malo provozat. Polož je dobar, a? Uf, strašno. Baš je muški motor, jeba. Big shifter, samo pokaj gore dole bez ikakvog. Da. To ti radi bez ikakvog problema. Ajmo mi sad vidi kako ovo zvuči kad se upali. Kako je ovo dobro. Koji moćan osjećaj, ljudi moji, vi nemate pojma uopće koji je ovo dobar osjećaj. A ništa, sad se idemo malo provozat. Uj, meni šta je ovo dobro. Ajme, nećemo odmah da vam rečem, nećemo puno ludovat, jer morate razumjeti da ovo je jeben motor. Super mi je šta naspram drugih novih motora oni imaju skroz elektronski gas i to baš i nije poželjno i dobro, jer treba se navikniti onda da nema otpora. Ova ima povrat na sajlu, pa je to onda skroz neka druga priča.
Ali kako je ovo moćan motor. Znači ja, ljudi moji, ne mogu vjerovati da vozim upravo, znači, novu Hayabusu, najnoviju. Ima 9000 km. Znači ovo je baš moćan motor. Da vidimo kad damo malo gasa šta je. Jebotele, šta je ovo? Ajme. Vi sa meni možete reći da sam kreten i ono, ali ovo je... Ne znam uopće s čime bi ovo usporedio. Znam samo da je ono bolesno dobro. Znači nemate uopće osjećaj da sidite na motoru. I dalje mi je CBR 1100 onaj Blackbird najbolji što se tiče zaštite od vitra. Ode i dalje malo osjećan u ramenima, ali to je zbog ovoga vizira. Međutim, uopće, znači, nema, osjeća se ona Suzukijeva agresija naspram Honde i to meni se to sviđa, stvarno je. Ono što mi je preneobično, znači vi uopće nemate osjećaj da vozite motor od 260 kg. Sad ste malo vidjeli ovo i sad ćemo morat to srediti. Ali kako je moćan, znači ovjes je brutalno dobar, znači ovi Kajabin definitivno služi svojoj svrsi, tu uopće nema priče. Ali koji okretni moment, bolesni, znači ovo je čudo. Znači ne želim uopće stavljati drugu kameru zato što je motor prenovi i onda da sad stavljam onaj nosač. To mi je malo glupo, tako da ono baš se ostaćemo samo na ovoj kameri. Pogledajte i ovo. Kako ovi quick shifter kida, majko mila, pa ovo je čudo. Znači motor je stvarno preudoban, ima onu Suzukijevu agresiju, znači definitivno se nije izgubila ona čar super motora. Ima dobro ubrzanje, znači 150 Nm okretnog momenta, težina ne da se ne osjeti, nego se ne osjeti uopće. Kočnice, znači ja ne mogu vjerovati da ja vozim Suzuki, eto. Naravno, tu će mi Yamaha i dalje ostati favorit, i dalje to nije nešto bolesno dobro kočenje, ali su se puno popravili. Znači ovo sve sad što se mi vozimo, to je 26 stupnjeva nagiba, znači ništa posebno, jel? Ali osjećaj stvarno moćan. Znači zamislite da vozite GSX-R 1000 oklopljenoga, znači pričam o stvarno velikoj snazi, a nemate, znači vi vozite 150, a pari vam se da idete 60. Znači dosta je ovoga neobičan po tom pitanju. Kako ovo dobro, ove kratke zavoje lomi. Znači nisam uopće mislio da će mu toliko dobro stati ovi kratki zavoji, međutim stvarno se brutalno dobro ponaša. Ona prijašnji model je bio dosta nezgrapniji.
shifter je naravno koristan, ali ima tvorničke auspuhe, pa se to sad toliko i ne primijeti. Ali ovako, kad se da gasa, kad motor uđe u visoke okretaje, stvarno se lipo čuje mašina. Znači, baš je ono pravi Hyperbike. Čak ima i ovi pokazivač kada prišaltate brzinu. Ono, klasična moderna priča, jel? Možda bi volio da mi je mrvicu tvrđi na prednjem kraju, ja bi to podesio po sebi. Naravno, to zavisi od kilaže čovjeka i visine i tako dalje, ali rupe, neravnine, znači ko da se vozim po autoputu, eto. Vozimo ga sad u A modu, znači može se naravno to i podešavat, međutim to mi sad nekako nije u interesu, ali sigurno da motor može biti puno divljiji, a još kad bi se i kompjuterski skinila ta blokada, jel, koja vam zapravo ograničava konjske snage, vjerovatno bi bio još i moćniji, međutim okretni moment i 150 Nm okretnog momenta vam znači evo upravo ovo, znači ja sam sada u trećoj brzini na 2500 okreta i gledajte sad ovo, znači odmah me baca nazad, znači bez obzira na kojim okretajima, znači 2500 okreta je stvarno ništa, ne morate čekat, znači onog trenutka kad ste vi odlučili dati gas, to je to. Jako je udoban položaj nogu, znači možete vidjeti ovdje, mogao bi ga voziti neko i viši od mene. Kad se stave prsti na štafne, također dosta dobro izgleda i dobar je osjećaj. Volan je taman, znači jer opet ne pate toliko leđa, niti su vam ruke nešto puno iskrivljene. Tako da sve u svemu što se tiče nekakvog položaja vožnje, to je dosta lipo napravljeno. Znači stvarno mi se pari ko da sanjam, ko da ovo ništa nije istina. To su vam ti žiroskopi što sam bija pričao, znači što mjere kut nagiba i tako dalje. Također ima i onaj za uzbrdo, nizbrdo. Sad to vi možete naravno sve isključiti, ne morate. Ja sam ono stara škola, ja najviše volim to sve isključiti, ja sam miran što se toga tiče, jel? Kako se ovo dobro vozi! Znači doslovno ko da vozite 600 kubika. Možda nije najbrži motor na kugli zemaljskoj, niti je to bila uopće njima i poanta, pogotovo radi sad ovih euro normi, ali taj okretni moment, ta snaga, to se jednostavno ne može s ničim usporediti. Također tvornički dobivamo amortizer volana, to već znamo od prije po Suzukijima i to je ono što ja možda najviše volim. Šta kod Suzukija kad kupiš motor dobiješ sve, znači nema onih dodatnih gluposti, daj nadoplati za ovo, nadoplati za ono. Kako je dobar motor, to je čudo. I još je ovdje i dobar asfalt, znači stvarno se nemam šta požaliti. Opala, brutalno dobro. Mrcina od motora.
vozi se ko 600 kubika. Znači baš se vozi ko 600 kubika. Toliko je lagano baca sa jedne strane na drugu. Težina se u pravilu jedino osjeća, jel, kad ste u mistu, kad ga morate gurati i tako dalje. Ali definitivno bi mogao živjeti sa tim. Baš sam oduševljen. Naravno, ovo je skup motor, jako rijedak, tako da nećemo sad baš činiti neke kerefeke po cesti, ali vjerujte mi da ovi motor stvarno može svašta može na cesti. Jer je baš napravljen brutalno dobro, ima taj sportski džir, a dosta je i touring nastrojen, tako da pogledajte vi tu brzinu, a nemate uopće osjećaj koliko na sat idete i to je malo zastrašujuće. Realno, kad bi vi kao početnik kupili ovi motor i uključili svu ovu struju, mogli bi ga voziti bez problema, međutim problem nastaje kad bi vi ovo sve isključili, onda imamo već problem. Kako kida cestu, ovo je čudo. Baš kida cestu, eto, nemam šta drugo reći nego da je ovo bolesna mašina. Totalno su popravili onaj osjećaj touringa, iako ga ne osjećate uopće da je ovo touring motor, ali osjećate da se ne umarate, a imate neku sportsku nervoznu mašinu ispod sebe. Šta vi ljudi kažete da se okrene lagano put Splita, lipo ostavim čovjeku K7, ja sebi ostavim Hayabusu, a to nije uopće bezobrazno, šta? Opet sam ostavio nekakvi motor, a ja bi najviše volio da ja ovo zadrži lipo za sebe. Šala mala. Ali ko zna, možda si ja nekad kupim ovo, trenutno sigurno neću, da bi ga volio, a imat bi. Znači sve me oduševilo na ovome motoru, sem te malo težine i volija bi da je malo bolja zaštita od vitra. Retrovizori su fantastični, pregledni, ima komad rezervara, dosta je udoban motor, iako tako ne izgleda, i vjerujte mi, sve što ste vidjeli na slikama puno bolje izgleda uživo. Znači to ćete mi mora vjerovat na rič. Stvarno je nešto brutalno dobro. A što reći osim da slika govori 1000 riječi, bolesno dobro, znači ovo je top topova, znači nema dalje, ja uopće ne znam, znači ja sam još pod dojmom, ja uopće ne znam šta bi vam reka. Koliko sam ja oduševljen s ovim motorom, sa vilicama, kočnicama, ton agresijom koju ima Suzuki, znači nije motor niti malo dosadan. Znači ima sam dojam takav kad sam tek sjeo da će biti dosadan i naporan, ali stvarno nije, znači ima tu agresiju. Kad motor krene, kao i one prošle Hayabuse, znači stvarno se ne osjeća ta težina. Jako mi se svidjela udobnost, kad se stave vrhovi prstiju na štapne, onda dobijete onaj pravi osjećaj sportskog motora, udobnost 10 od 10, zaštita od vitra mi je jedina onako malo ozbiljnija mana, znači volio bi da sam malo gore po ramenima, ali točno mi tuče ovdje na rubove ramena, ali ono jel da se spustim malo dole u oni trkači položaj, šta ne mogu dok snimam radi ovoga, onda bi to bilo dosta bolje, iako ima ovaj double bubble vizir. Malo
ga otvrdniti naprijed, znači da bude malo tvrđi ovjes naprijed i to je to što bi ja dirao na ovome motoru. Također jedna mana kao i svim tim Hyper motorima je težina ta u mistu kad ga morate gurat, to mi se baš i ne sviđa. Također nisam išao za tim, ali možete vidjeti ovdje o čemu se radi, pogledajte mu nogaru. Znači nogara je nekako preokomita i to mi se ne sviđa, to mi je ukazao vlasnik na to, ja uopće to nisam primijetio jer je bio ono na štenderu. Znači volio bi da nogara ode još malo naprijed jer se prelako zatvara, znači premali je ovaj kut za otvaranje, zatvaranje nogare. To mi je isto jedna mala manica. I naravno najveća mana je ta što motor nije moj. Pričamo i pričali smo možda ako me pratite na Instagramu. Znači ovaj motor kad izaša košta je 139.900 kuna, dok su te Maxovi, neki Maxi skuteri bili skuplji od njega. Mislim da je ovo uopće suludo uspoređivati jedno i drugo, znači ono, to je to. Definitivno vridi tih novaca, nakon ovoga ja uopće ne znam više šta bi vozija. Mislim da ovo će zadovoljiti svakoga ko je vozija prijašnje Hayabuse, da će biti jako zadovoljan i sa ovom najnovijom. Motor stvarno je elegantan, ima te struje dosta, međutim možda ipak moramo prihvatiti da idemo u korak s vremenom. Dobra stvar je što možemo to sve poisključivati i onda se vozimo kako Bog zapovida. Auspuhe tvornički mu lipo izgledaju, iako mislim kad bi se stavili neki auspusi da bi to baš bilo ono top. Nea Krapović, ja bi više volio neke Yoshimure 3 oval sa 2 izlaza, mislim da bi to bila pun pogodak. Sve ostalo znači kod motora mi je odlično, sem tih malih manica. Završna obrada dosta dobra, iako moram zamjeriti što sam ja recimo volio kod starijih Suzukija što su sve naljepnice bile lakirane, dakle motor je bio obojan, stavljene su naljepnice, onda je išao lak priko, sada su ove, čini mi se, puno podložnije oštećenju. Znači bilo šta takne, to se skine i to mi se baš ne sviđa, ali definitivno to je valjda danas moderno, jeftino, međutim štedi se na tim materijalima, ali se zato ugrađuje ta struja koja je skupa i sami taj ovjes koji nije lako naći. Ja bi nažalost priveo ovu recenziju kraju i dao bi ocjenu 9,5 kako i jedan Hyper motor to i zaslužuje. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i sad nam ostaje još samo ZZR 1400 i onda bi to u stvari bilo to što se tiče tih Hyper motora, a možda nekad budemo imali i Ninju H2R. Hvala vam što ste gledali ovaj video još jedan put. Lajkajte, šerajte i subscribeajte i vidimo sljedeći put. Pozdrav!